mu mwaka wa 2013 nyakwigendera Paul Rwigara yatsinze umujyi wa Kigali ku kibanza baburanaga. Rwigara avuga ko umujyi wa Kigali wakimuhuguje ku maherere utamushubije amafaranga agera kuri miliyari 1 yagitanzeho mu mirimo yo kwimura abaturage no kwishyura umugenagaciro. Umujyi wa Kigali wo uvuga ko Rwigara yananiwe kubahiriza amasezerano yagiranye n'umujyi wa Kigali, bityo ko agomba gusubizwa amafaranga angana na miliyoni 6. Umujyi wa Kigali niwo wafashe umwanzuro wo ujurira icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nyuma yo gutsindwa no kwa Rwigara ntushyire mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Ikibanza kiburanwa giherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Kiyovu kuri peyaje, cyubatsemo igorofa ebyiri ndende z'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB. Umuryango wa Rwigara ukavuga ko urupfu rwe mu mwaka wa 2015 rwakomotse ku mitungo ye. Ubutegetsi bwo buvuga ko Rwigara yazize urw'impanuka. Urundi rubanza mu bujurire n'urwa Inyashinkaka na Colonel Jean-Pierre Nseka, nabo bahoje ari abayobozi mu mutwe wa FDL urwanya leta y'u Rwanda. Bajuriye nyuma yo kutanyurwa n'icyemezo cy'urukiko rukuru. Ababurana n'abababuranira bajuriye basaba ko basubizwa mu buzima busanzwe. Ubushinjacyaha bujurira buvuga ko bahawe igihano gito. Urukiko rw'ubujurire rwatangiye kuburanisha urubanza kuri wa kabiri. Eric Bagirubusa. Ubushinjacyaha busabira igihano cyo gufunga burundu abahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR bwagishingiye ku byaha bwajuririye n'ibyaha bigera kuri 6. Urukiko rukuru rwagize habere bwana Inyashinkaka wavugiraga FDLR na Lieutenant Colonel Jean-Pierre Nseka nabo wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe. Ubushinjacyaha burasaba ko urukiko rw'ubujurire rwasuzuma ibyaha by'ubugambanyi kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe, kugirira nawe ubutegetsi buriho n'ibindi bagizwe habere bukazabibahamya. Bwana Faustin Mukunzi uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri urubanza arasaba ko urukiko rwazabifata mu rwego rw'imurane mbonezabyaha rukazabahanisha igihano kirusha ibindi kuremera cyo gufunga ubuzima bwabo bwose muri gereza. Mu mwaka ushize 2021 urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rufite icyicaro i Nyanza mu majyepfo y'igihugu nibwo rwahamije abaregwa icyaha kimwe n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba, rwabahanishije gufunga imyaka 10 muri gereza kuri buri umwe. Abunganira abaregwa Milton Nkuba na mugenzi we Elias Habimfura bavuga ko icyabateye kujurira ibihano batabyishimiye ku rwego rwa mbere. Bavuga ko Nkaka Colonel Nseka nabo bitwaye neza mu nzego z'ubutabera. Babwiye urukiko rw'ubujurire ko iyo umucamanza wa mbere aza guha agaciro n'uburemere imyitwarire yabo yari kubagabanyiriza ibihano. Abanyamategeko bakavuga ko kuba bo bunganira barafashije inzego z'umutekano mu kubona amakuru ya ngombwa ku mutwe wa FDLR ari ikintu kidashidikanywaho kandi gikomeye. Barasobanura ko abaregwa babikoze nta gahato kandi byatanze umusaruro mu rwego rwa diplomasi no mu guca intege umutwe wa FDLR, bityo bagasangiza ari impamvu zagombaga guhabwa uburemere. Baravuga ko umucamanza wa mbere asa n'uwabahaye imbabazi z'igice. Ababunganira baravuga ko byibura umucamanza wa mbere yagombaga gushingira ku myitwarire yabo akabaganyiriza igihano kugera ku myaka 5 y'igifungo. Ubushinjacyaha bukavuga ko busanga nta kosa na rito urukiko rwakoze. Ku bw'aba banyamategeko barabwira urukiko ko igihe rwaramuka rubibonye ukundi ku byaha ubushinjacyaha bwajuririye abaregwa bahanishwa igihano kingana n'igihe bamaze mu munyururu. Abaregwa babwiye urukiko ko basanga hari bagenzi babo bagiye bava mu mutwe wa FDLR n'indi mitwe bagera mu Rwanda bagasubizwa mu buzima busanzwe batarinze kunyuzwa mu nkiko. Ubushinjacyaha bukavuga ko kubo bukurikiranye batarebwa n'iyo ngingo na cyane ko batishyikirije ku bushake inzego zibishinzwe. Kubireba Nkaka nk'umwihariko ku cyaha cyo gukora icengeza abatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, ubushinjacyaha bugishingira ku magambo yatangazaga ari muri FDLR. Ayarimo aho yatabazaga imiryango mpuzamahanga n'umuryango w'abibumbye avuga ko leta y'u Rwanda yohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwica impunzi. Urukiko rukuru rwavuze ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza bidasubirwaho ubushake bwihariye Nkaka yaba yarabikoranye. Yiregura Nkaka yabwiye urukiko ko umuvugizi ibyo asabwe kuvuga abivuga. Yavuze ko yari nk'intumwa kandi intumwa idashobora kuvuga ibyitatumwe. Yavuze ko atashoboraga gutangaza ibintu ku giti cye. Nkaka yasobanuye ko nk'amakuru yatangazaga ku bijyanye n'intambara yabaga atayahagazeho, ahubwo ko yabaga yabisabwe n'abamukuriye akabitangaza. Yavuze ko mu mutwe wa FDLR yari ashinzwe itangazamakuru atarashinzwe icengeza amatwara. Umucamanza yamubajije niba umuntu w'umusivili ashobora kuvugira
umutwe wa gisirikare mu bikorwa bya gisirikare nk'akati birashoboka cyane rwose. Yasobanuye ko muri FDLR harimo ibice bibiri, igice gishinzwe ibikorwa bya gisirikare n'igice gishinzwe ibikorwa bya politiki aricyo yabarizwagamo. Akavuga ko kuba yarasabwaga kuvugira umutwe wose bitari gusaba kuba ari umusirikare. Nyuma yo kumva imiburanire ku mpande zombi, umucamanza yatangaje ko apfundikiye iburanisha agiye gufata umwanya uhagije ayisesengura azayifataho icyemezo. Mu mwaka wa 2018 nibwo bwana Inyasi Nkaka bakunze kwita Forge Fils Bazeye wavugiraga umutwe wa FDLR yatawe muri yombi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yari kumwe na mugenzi we Colonel Jean Pierre Nseka nabo bakunze kwita Habega Kamara. Aba bagabo bombi bafatiwe ku mupaka wa Bunagana uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Bari bavuye Kampala mu gihugu cya Uganda. Ubushinjacyaha buvuga ko bari bavuye mu manama agamije kugambanira ubutegetsi bw'u Rwanda. Urukiko rwatangaje ko ruzafata icyemezo ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Umunyapolitiki wirukanywe muri Uganda mu mpera z'icyumweru gishize abavuga ko nta gahunda yari afite yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Robert Mukombozi ubu utuye muri Australia yabwiye ijwi d'Amerika ko yari yageze i Kampala mu mpera z'ukwezi gushize avuye muri Afurika y'Epfo, aho yahuriye na Lieutenant General Kayumba Nyamwasa. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter ku wa gatandatu, General Muhozi Kainerugaba, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yavuze ko umwanzi w'u Rwanda na Uganda yirukanywe. Robert Mukombozi yari umunyamakuru mu Rwanda uhagarariye ikinyamakuru The Daily Monitor cyo muri Uganda kugeza mu mwaka wa 2005. Yirukanywe na leta y'u Rwanda kubera ibyo atumvikanyeho n'ubutegetsi. Asubira muri Uganda kuva mu mwaka wa 2009. Atuye muri Australia aho akora umurimo w'ubukangurambaga bw'ishyaka RNC ritaremerwa kandi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Navuganye na Robert Mukombozi atangira ambwira icyamujyanye muri Uganda. Mu by'ukuri nagiye Uganda, nagiye gusura imiryango n'inshuti n'abavandimwe. Nari maze imyaka itari mikeya n'abasura, byabaye ngombwa ko jyayo kugira ngo mbasure. Nk'umuhuzabikorwa w'ishyaka RNC muri Australia, nta mirimo ya RNC yari kujyanye muri Uganda? Mu by'ukuri nta mirimo yari injyanye muri Uganda. Ihuriro nyarwanda ntabwo ryanumye muri Uganda. Nagiye gusura imiryango nk'uko natangiye mbibabwira, kandi ndabona nasomye n'itangazo ry'umuvugizi w'ihuriro nyarwanda nawe wabisobanuye neza abyerekana ko ntabwo nagiye muri Uganda mfite unumye cyangwa nagiye mu mirimo y'ihuriro nyarwanda. Ibyo ntabwo ari byo. Nagiye gusura inshuti n'abavandimwe. Mbere yo kugera muri Uganda ntabwo wigeze ubonana n'abayobozi ba RNC aho bari hose muri Afurika? Mu by'ukuri urebye imikorere yacu mu ihuriro nyarwanda, dufite abakomuredi hirya no hino ku isi. Iyo undi yanyarukiye mu gihugu runaka bigashoboka cyangwa se akagira amahirwe ahura n'abandi bakomuredi, niyo fraternité dufite, nubwo buvandimwe dufite. Kandi ntabwo ari no muri Afurika honyine. Ubu ngubu nanjye iyo baje hano muri Australia cyangwa ku migabane yacu hano, nanjye baransura cyangwa n'abandi bayobozi n'abayoboke. Ariko nagiye mu gihugu cya Uganda nyuze muri Afurika y'Epfo, muri South Africa. Rero icyo gihe nk'uko bisanzwe niyo njya mu bindi bihugu hari ubwo nsura abakomuredi bahari. Ni muri urwo rwego rero no muri South Africa nasuye General Kayumba nk'uko nsanzwe musura. Ni inshuti n'umuryango cyangwa n'umukomuredi muri RNC. None se abakwirukanye muri Uganda bakubwiye ko bakujijije iki? Mu by'ukuri nari mazeyo nk'iminsi 2. Nyuma yaho inzego za hariya za gisirikare n'iz'ubutasi byagize gutya mbona bagose aho ndi ku muvandimwe. Baravuga bati Mukombozi, turabizi kuri hano n'impamvu warazidusobanuriye usaba amaviza ko waje gusura imiryango n'iki, ariko inkuru mbi dufite nuko u Rwanda rwamenye kuri hano, kandi bakaba badusabye ko byihutirwa tugufata tukabagushyikiriza kugira ngo bagire ibyo bakubaza cyangwa hari n'ibyo ukurikiranyweho. Bati kandi abayobozi bakuru mu nzego z'ubutasi n'igisirikare hano cya Uganda basabye ko duhita tugukura hano kubera umutekano wawe mukeya. Dufite ibimenyetso bifatika ko
wagirirwa nabi umwanya uwo ari wo wose. Birasaba rero ko tugera tukaguhereza uburinzi ahantu kugeza inzego zifashe ibyemezo. Ubwo rero bakomeje kubiganiraho gutyo, n'ibyabashobokera kuba bakubahiriza ubusabe bw'u Rwanda, nuko nyine biba ngombwa ko bandeka nkataha. Abandi bantu bafatiwe muri Uganda bitwa ko ari abanzi b'u Rwanda barabafata bakabahereza leta y'u Rwanda. Wowe kubera iki wabigenje ute kugira ngo batagutanga batakohereza mu Rwanda? Jye nababwije ukuri ibyo banshinjaga, bambwira ko iyo bagiye kuntanga bakamereza ubutegetsi bw'u Rwanda, ntabwo bashoboraga kumfata ngo bamereze u Rwanda bitanyuze mu nkiko, nta burenganzira bari babifitiye. Ariko Uganda mu biganiro uwo General Muhozi uvuga aheruka kujyana n'abategetsi b'u Rwanda ndetse barimo na Perezida Paul Kagame, bumvikanye ko abantu badurumbanya umutekano w'u Rwanda bari muri Uganda bagomba kubuzwa kujya muri ibyo bikorwa kugira ngo amahoro hagati y'ibihugu byombi ashobore kongera gusagamba. Wowe urambwira ko wavuye muri Australia unyura muri Afurika y'Epfo kujya kureba umuyobozi wa RNC, uhavuye uza muri Uganda. U Rwanda rwakunze kuvuga yuko hari abaturuka muri Uganda baje kudurumbanya umutekano w'u Rwanda. Iyo ushubije amaso inyuma nawe ukireba, nubwo bwose umbwira ko wari uje gusura ababyeyi bawe, watekereza ko wari ufite umugambi wo kudurumbanya u Rwanda yaba yibeshye? Yaba yibeshye cyane rwose, nk'uko nakomeje kubisobanura. Iyo bagira ikibazo nanjye cyangwa iyo bagira ibimenyetso ko nari nagiye gukora imirimo ya National Congress, bafite inkiko, bafite izindi nzego, bashoboraga kunshyira mu nkiko bakamburanisha, natsindwa bakanjyana mu Rwanda cyangwa n'ahandi hose bifuzaga. Ariko ntabwo bashoboraga kubikora, nta bimenyetso bari bafite, uretse ikinyoma gusa n'ibihuha bari gukwirakwiza hirya no hino. Robert Mukombozi, umuhuzabikorwa w'ishyaka RNC muri Australia, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste, kandi nshimire n'abadukurikiye.